Hola, bo día. O punto de hoxe é un punto de J relaxoso, parece sinxelo, pero non o é, porque ten un contragolpe así un pouco curioso. E me facer 1, 2, 3, 1, 2, 3, vale? Ta, 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 e o cambio, como 1, 2, 3, ta, 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 1, 2, 3 arriba, 1, 2 arriba, 1, 2, 3 arriba, y ahora hay 1, 2 arriba, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, tan, tan, 1, 2, 3, 1, 2, tan, tan, 1, 2, 3, parece novado, pero no lo es. A ver si he escogido el rimillo. Esto sería viva la xoso de baixo, con 4 botas que ten. Elas son miñas amigas, eu tamén lles quero ver. Veña, practicade. É complexo de coller o toque.